Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo e sofo malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga faopoponga wana Atamua nei yaso. Ele se whaaitu au po se mea o whaale tonu le whaaiunga, ale komesina o whainga palota i le whaitau ngalo ia, o le whainga palota lu o lua lima. O le whaaiunga le nal whaamsino, le whaamsino whaaitu malo Judge Schuster, na whaatau tai ai le toe whaitau ngā o palota i tu malo ntal sanga la tu sui whaia ina, e toe whaitau le whaamsinonga. Wa mawane ai e Judge Schuster, ele ai lava se whaale tonu le awala. Na whaatino ai le whaitau ngā o le palota e pei, o whaasale le anga numero 5, whaasale le anga numero 10 ma analo fitolu. O talo sanga umai e wha mai loia a sui whaia ina le HRPP, na whaaulu e ofisa loia SSA tolu, e tutu sa umalava mafua anga o talo sanga whaasanga i le fasilingia leo le whaatinonga, o le whaitaunga o palota sui na manu malo. Ele masen yai ona tupu ia tūlanga whaapea e pe ona tā ua le whaai unga ato ai, ma le lea ai o ni mau tu e langolangoa lea whaamatalanga, e leo se tūlanga lea sātata wai ona tupu mai i e tu aingo au aunanga waloa pe o le au aunanga whaaloia e pe on saunu al whaamsino. I le taunu unga al whaai unga Judge Schuster o ia tā wai o tālo sanga ia na whaulu e maise o le mta upo o fasilingi ai le mafua anga na whaulu ai ia tālo sanga. This is telling especially on the issue as to whether the application was frivolous and or vexatious. The first respondent has already filed for cost of which the applicants are given the opportunity to respond. The application deposit shall be withheld for now until determination of the issue of cost. Olo o atangia mai le tālo sanga ai mai sei le mata upu, le lea ai o se mafu anga e te tawauno o atu il whaamsinonga, po le lea ai fo i se taltonunga, ma se mafu anga tala whianga iai. O whaila atu ai foi, ma le mana onga o whai pule manu ma lo e tutongi atu ala tau tau, ma avatu ai le awa noa ilo ia, ai tū talo sanga le HRPP, e tali atu iai. O lo tu matila mai peal whainga malo a le whaas le whaatuatua i le atua Samoa o tasi, i le aveola na whaatawa i tamaita i o Samoa. Ina uaulua i tuta mailo na sa e whaatau tai le wholau ngā Samoa mai le lua olua tasi, na ia to tofi ai le ulua i pāle mi e tamaita i le fionga fia me na o mi mata afa. Sa whaitau no fua inga le fionga fia me il pāle me ne peitai, na whaato a whaapaleina, i le tofinga pāle mi e na ua tofi ai le no fua inga lona se fulu fitu o le pāle me ne o Samoa. O le isi whaaia i whaipule tamaita i na tofi ai le whaipule tamaita i mai le motele i savai, le fionga mulipola ana losa ale molio o mole taimi muamua, e umi ai fo i ese tamaita i le minista o tupe, o le nofo inga lava se fulu fitu o le pāle mene. Mai ua tau fia i nei foi, e le pāle mene lona se fulu valua Samoa mole taimi muamua. Se tamaita i a vea masui fofonga fetalai o le mauta, le fionga afamsanga leone mati masame wa analo fifa. O se taimi o le soe o ne aile malo fau o le fas, whaatuatua i le atua Samoa o tase a sial falta alo tuna i mato le nofuanga, o le awhai aile whaatautonga tai au. Mo le sila fia, male solonga le lei o le wha moe le tai au le solua. O tai au foi, whaato ailo ai ma tōwhinga o minista, ma minista langolango po sui minista. Vanga na ai le tōwhinga o le pāle mia, so ngā la aulia le mali e tōpla te vau le ua te a Force Sept. Ma le sui pāle mia, ua mai a whailo, le fionga mulipola ana losa ale mulio o. O le whonga whetalai, le fionga au apa au mulipola alo i tafua. Ma le sui whonga whetalai, le fionga afamasanga leone mati masame. O whaitau i tū lai nei le wha moe na whauao, whaupo o Samoa, i le wha tautonga o lana whai ngā malo whau mo le sili matausanga. Ina ua wha muta ai le taita inga le whas, a o le imae a lana 5 tausanga mua. O ana pongi masauni ngalo tu masani ai a le whas po le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi talu na whaatu mai le 5 tausanga taluai, o lo o whaawau lava e o mai i le aso. E peo na mole mawina i le sapati na mawaya tu, le avea ai o le sunga i le toe ina whaatonu, tunu moso i o sia mataitai o le sauninga whaaftai i le whaasi le maonta Samoa, o whaamautu i ai vaitele i le afoleiva i le taia o le sana te atu. O upu whaamalo si au mai le muamua le Samuelu esfultolu, na lolongo ai le whaitau se lau o le tunu una iai,
e au fia ai matotino ma ta fa Leilua sifuluono mai le lalulangi. O le mamalu na malanga mai e palota ma whaatali mo le whaatautonga. Ma le savali le selau na toi foi i New Zealand au se talia ma toi malanga mai le whai ungo le vai aso. Mo le whaatautonga whaamawina i tala whaasolopito o Samoa i le aso atai au le aso sifuluono o Septemba 2025. O le sauninga lotu i le tai au na nafi le ana wha umai fio fofo inga ma whainga me alofa e peo na masani ai o tu maanga i whanua. Na Atamua i le whaamanuia ta wala atu i le tusipa ia. Ma le tusi pese ale e whakasa e ka le sia whaapotuputonga Kirisiano Samoa i le taitai o le fionga i le palmia filfilia la aulia le mali e tuapala taivau ma le faltua. Na wha mea alofa fo i le whaawhengainga mai a Felika lo na saupa ia i le whaamoe moe e se lau tala. E tolu afe tala na ofo atu e le fas mo le sunga i le whaatonu ma le whaoso peitai. O le nā whaaloalo sa toi wha mea alofa ane e le sunga i le toi ina whaatonu mo tā penanga a le vaenga wha upu whai lo nā so tele a tae au. Ma wha awhetai ai e le fofonga o le whaatasinga le whionga wa awao sa lu le mea alofa a le whaawhengainga. Ma wha awawai i le tona i masaniai o le asao tā umafa whelaunuai na vangaia e le whaitau se lau a inga mai ima o Samoa ma le laulangi na whaatastasi ai i vaitele. O le aso o wha ngā solo i tāpenanga mo le aso tele a tai au le whaatautonga i le multi-purpose hall i le malai tuana i mato. Inisio tala ua toe lava ina le misi le masina ma le asinga o whanau ua saoloto mai sa wanga o lo tausia e le SVSG, Samoa Victim Support Group. Po le to manga moe po ngā tia i totono le Campus of Hope tona i mato. Pei foi ona tali ai ma le whaaftai le asinga tele a le stake of upolu Samoa sa sae malie. Na taita ia e le sunga le Bishop Whamausili le na masi ia tuai tō tino le eka le sia le whaungal vai aso taluai e tatalo ma whaaftai le o la malosi ma le maloloina o lo maua e whanau o le tō manga. O le eka le sia le ala upa ia Yesu Kiriso aso i ngatai. E le ngata ina awa wa iatu ana steki SS e ma singa i masina ai olo o iai lava fo i ana volunteers, olo o fo atu fo i mō ngādwe ngā fsoswani, e pe o le whaama maina o le lotoa, o le moa ina o le vau, ma teu to ngā la au, ai olo o fo atu fo i to mai whaafai a onga, ma i lea taimi ma lea taimi, mō lea o ina o whanau i le ngangana, whaaperetania ma le wha Samoa, o le tusi ma le whaitau tusi o le numera ma tala tuu. O le asinga le upolu Samoa ma lia stake, e au fiai ma mea alofa mo le tausinga o asa uma, mo le silia le 5 tamaiti mai le pepe i le 10 tausanga o lo o tausia ai le taiminei. O le vaenga o i lātou o whaatalitali a lātou mta upu mai le whaamasinonga, ai o isi o le toe fia fo i lava i a inga na avatua i tutonu, ma sina vaenga o le mana o mia mai e o lātou a inga. O whaamanuianga ia e pe on sauno le pristene o le to manga mo e poponga tia, e whionga sili ni ulina chang e vi i ai lava le anga le lei whaauau o le tunu ulau tele, ai o le alofa o le atua. Ai mai se lava e ka le sia e fia i Samoa o le aufai pis, ni sim whaala poptonga tūma oti o lo ofiso soania tu pea. Whaftai lau whaafonga anga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa, ili nei fo i tula, mana Atamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei, mo le ofu matangofie, ai whaasoi fo ia.